क'क्राझार प्रेस क्लाबाव दिनै गथ'सा रैखाथि आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सांग्रांथियारि मेल खुंफुंदों। बिटिआर ओनसोलाव गथ'सा रैखाथि उन्दै बैसोआव जुलि जानाय आरो गथ'साफोरनि इयुन रैखाथिनि थाखाय खौरांगिरिफोरजों जथायै सांग्रांथियारि मेल जथुमनाय जायो। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंनाय गथ'सा रैखाथिनि सांग्रांथियारि मेलावनो गुवाहाटी कामरुप मेट्र'नि CWCनि मासिगिरि जितु दत्तजों लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गागि बिजिरगिरि बिजन माहाजोन, असमिया प्रतिदिन टाइम्सनि गागि सुजुगिरि मृणाल तालुकदारा बाहागो लाफैदों। बे सांग्रांथियारि हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा, SP पुष्प राज सिंह आरो क'क्राझारनि गोबां खौरांगिरिफ्रा बाहागो लादों। অতি পৰিতাপৰ কথা যে আজিৰ তাৰিখতো সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ সময়ত আজিৰ তাৰিখতো ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো আৰু প্ৰধানতঃ সেই কোকৰাঝাৰ জিলাত য'ত চাইল্ড মেৰেজৰ ষ্টেটিষ্টিক্সটো সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ উচ্চ মানদণ্ডৰ অসম ভিত্তিক, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ এটা কথা আমি সকলোৱে অৱগত যে 18 বছৰৰ তলৰ শিশু ছোৱালী এজনীক যেতিয়া জোৰকৈ বিয়াত বহোৱা যায়, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ অপৰাধ একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইবাবেই 2006 চনত ভাৰতবৰ্ষ ভিত্তিক প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্টখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। ইণ্টেনশ্যন অফ দ্য লেজিছলেচাৰ ৱাজ ভেৰি ক্লিয়াৰ। আইন প্ৰণয়ন হ'ল, বহুত পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি বৈ গ'ল 2006 চনৰ পৰা, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো এই বাল্য বিবাহৰ যিটো প্ৰথা, সেই প্ৰথা আজিৰ তাৰিখতো প্ৰচলিত হৈ আছে। তাক নিশ্চয় ৰোধ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম আইনৰ দৰকাৰ আছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, মানুহৰ যি মন, সমাজখনতো বাল্য বিবাহত ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সমজুৱাভাৱে, সামগ্ৰিকভাৱে, দলবদ্ধভাৱে ষ্টেপ ল'ব লাগিব। আৰু সময়ৰ আহ্বান, বাল্য বিবাহে গোটেই সমাজখনকে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ যায়। তাক ৰোধ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হওঁ আহক। আজি ইমানেই, ধন্যবাদ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिंग सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।